Kanhun Central Reserve Police Force Bandri Punyo Battalion Kabadan Hapolo Shillong Kalapanoy Kajinpun Ko Yakwa Umkra Ashi Bunai Bakani Kakam Kanaya Bitengha Kini Kisi Benwan Kawa Umkra Shisin Kalalong Kawin Kiwa Bakut Clear Jangka Sorka Shillong Kalalong Shisin Kajaka Kwai Doka Batong Shalinai Henry Tani Kawa Kaladu Noy Kadur Habri Jangka Kini Kindiat Snembalalaj Nakadawa Jangka Jindret Patari Kajakli Hakani Kawa Dikinong Shong Kasor Shillong Kibor Polis CRPF Jaka Sorkar Kini Kimansi Bensin Kini Kabenta Bantul Kui Kini Kawa Namar Kelalong Benta Kanalaba Namar Man Lakas Nem Kamtam Kapor Liur Hakapor Bashle Barok Kajakli Jangka Kini Kawa Kala Tu Lu Chiki Jaka Shong Jaka San Jong Kibreu Jaka Henry Punyo CRPF Battalion Kibor CRPF Kilawan Rai Kini Kakor Po Shilum Bat Kur Jaklia Nagwati Ban Pun Ko Yakini Kawa U Commander Jangka Henry Punyo CRPF Battalion U Alok Bhattacharya Ulai itu bakani kajin koi gani kawa komshi pentai kajin pentrai kami ka civic action plan ne kata kajin no sinyang lang na kibor pulit ka sorkar ni ka imang salang ulio commander ulai itu ruba an penlong ya kajin tung ding silente jong kani kawa ban pen itna de kata jaka u commander Alok Bhattacharya ulai itu bakam don kanu kajin lut pisah ka bapun koi gani kawa umkra bat baro ka debit ka civic action plan ringkat ka kajin tri lang jaka dorba shnong Laumali Pulun. The garbage disposal is also part of our Swachhata Abhiyan initiative. So this is purely on our own, without budgetary support or whatever. We have approached. We have spoken to the DC, and she has also expressed her support to this initiative. At the same time, we have also approached the Darbar Shnong, and with the help of the citizenry and the administration here, I think this is a problem that can be solved over a period of time. So, many years in a periodic and phased manner. Right now, we are doing this before the start of the rainy season. Once the rains start, then a lot of activities are restricted. So we'll see what is the progress during this rainy season. But we'll continue and we'll see what the effect of the rains this time are, and we'll do a similar kind of exercise in the next dry season as well. Kurang basnong kalau mali ubah balang kongwer ulayat ho bakador basnong kaliat tray bat pati CRPF ban pintu ikipai ba bakin deban berada di jaklia akan ikwa. Abang ipet mata sunu ini tang jing jebol sa ting wang khale gede gui ba ni agini sem gi blale ni jing jebol kala long ko palat sa do ba jibun gi seng gi blaya persyang man khoi rei kinia pun khoi tang sisien lanu ka kapnu pon jing kata ka khoi ba mela ai kata khoi hata ko ka ba biang ka jing penbe yang dipandang dari nomla ada ki wan ban khoi ada kom kapa ki sim ta ka long be ta ka puak amma chu khoi tang sisian lano kumba kendit na biyo thia ka kanuman ka chi khoi te ni kentui ki nak sostong barba ki nak sostong ki ba wara ka jing jebo ki wa marba ka jing bret are ka nyut ka nyer ka long ki ka bangimla ban sutu shu Tunggu kali ini kenyut ke kit ke wak miswa wak ke kuit dari mentah kalau su jebot tang tak jeng berat patah ke jeng jaitu tu jebot tang berat kenyut kali kenyut ke di kuit ke bawah rai jeng jebot wak pat kinala ke betul ke wak mekha tu ke di kuit ke bawah pulang ke wak mekha bukan bukan ke wat ke rong jeng ke wak tu kelak lah nak ke bawah jengnya miswa nak ke bawah kuit miswa nak ke bawah yong mentah di teng pindah khar pada muan susap di ngimla syu pan tip kanu kan di wang tak jebo ini